I pozdrav svima ljudi, želim dobar dan. A sada ćemo, kao što vidite dalje smo u Minecraftu, sada ćemo da snimimo jedan tutorial kako napraviti jedna ovakva vrata koja se aktiviraju na potisne ploče, bilo koje potisne ploče. I kao što vidite spuštaju se i otvaraju, tu može da stoji šljunak i pesak, bitno je samo da bude neki blok koji pada. Pa da vam pokažem ako vas zanima kako napraviti vrata. Dakle, treba vam neki ovako predeo i onda kopate rupu duboku 4 bloka, beži ti, rupu duboku 4 bloka, a 8 puta 5 širina i dužina. Dakle, ovako ćemo. Ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ne bre, ja sam se zbunio, 5, znači to je 5 i onda opet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i to bi izgledalo ovako. Eto, stavi za, to ćemo iskopati. I sve ovo ćemo iskopati u dubinu 4 bloka, već smo iskopali 1, znači još 3. 2, 3, 4. I sada ćemo sve to tako iskopati, a ja ću da pauziram snimak, pa ćemo da se vidimo, samo čas. I evo nas ponovo ljudi. Dakle, to je otprilike ovolika rupa, sada ćemo naći neku tu sredinu, da ima još nije. Evo ovdje stavit ćemo 2 lepljiva klipa, preko njih u ovom položaju mora da budu 2 obična klipa. Onda ćemo uzeti, ajmo kamen, nekako mi je lepši, ovako. Samo tako, ti beži. I ovdje ćemo staviti baklju crven kamena i ovdje ćemo staviti baklju. Ovako ćemo postaviti pojačivače na dvojku da budu usmjereni ka ovim klipovima. Također ovdje ćemo staviti crven kamen jedan i ovdje jedan, da će to izgledati ovako uključeno i bit će u ovoj visini ovako. A sada da svuda ovdje stavimo ovako pojačivače, tu jedan i ovamo usmjereni jedni ka drugim, sve će biti na dvojci, svi, znači 2 puta ovako. I svi oni će biti povezani crvenim kamenom, ali moraju da budu povezani ne samo ovako, nego moraju da budu ovako na jednom uzvišenju. Ovo može bude i prazno, može i puno, ali ovdje mora da prolazi crveni kamen da bi kad bi stavili potisnu ploču ovdje malo kontakt da otvori ta vrata. Znači tako tu, ovdje i svuda tuda sada crven kamen. Ja mislim da bi to bilo to, pa da isprobamo vrata, samo da zakrpimo ovako. Znači ovako to je totalno prosto i ceo taj mehanizam se ne vidi, to je jako cool. Znači čak ni ovo se neće vidjeti kad tu stavimo šljunak ili pesak, nije bitno, bitno je da je samo blok koji može da pada, rekao sam već. I tu je ram, stavit ću zemlju, bilo šta može. Od nekih vrata, a potisne ploče ne smijemo staviti ovdje nikako, nego ovdje da bi to uspjelo da radi. I sa druge strane isto, znači odavljamo jedan blok i ovako 2 i tu se otvore vrata, prođemo i zatvore se za nama. Znači može da radi sa jednim ovim, evo kao što vidite, sa jednim levim ili desnim nije ni bitno. I to bi bilo to za ovu epizodu, za ovaj tutorial. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!